mkhulu wami kuhle Shobonani Khulumani. akhona mkhulu wami igama lami ngulunga wakwaMatikane and ngubhukula yena umkhwanazi zawa ngapha elisikisiki kodwa ke ndikhulele apha eMthatha ndizalelwe apha yabo so mkhulu wami ndiza kuwe nje sine show esenzayo Mthatha Mchana podcast lapho ke sifike sibulise sibone abantu baseMthatha ngoba sifuna ukukhulisa uMthatha yabo so sihamba sibuza abantu baseMthatha ba hey wena bra wenzani into enokuphilisayo yabo xa bekumnandini wenzani yabo into nje njalo so first question of the day Brian ungubani Mina Khulumani nguThangisa lo umwevu uZulu usinga lakhe igama awakafani into endiphilisayo ikhona ibusiness endingaphansi kwayo ethiwa iCloud Vibes Furniture iphethwe ngumfana othiwa nguAthanati Nompesheni ukhathula isiduko yeah otherwise iyafumaneka kuCloud Vibe ku-TikTok pha kuCloud Vibes Furniture na ku-Facebook still the same handle cela ubasipelele abangayaziyo uCloth ibe nguVibes ibe ngufurniture ke ngoku ibe ngufurniture yeah basifumana pha xa besifuna okay mkhulu wami hayi ndiyabulela mkhulu wami cela ubuze ngoku just a quick question wena khomane wami xa uphumile let's say mhlambe unechomi engeya lapha eMthatha yabo ifuna uzabe eMthatha qha ithi eBrahman kanifake kwindawo ezibentathu man yabo ngoba kuzo so into enjalo bra yabo so Graham ngiyacela man khawufaka abantu basekhaya ba hayi ina yokuqala efuna utya inyama umfethu uba akafuna utya ebypass samfaka kwaNkohla kwaNkohla ya xa sesiqomba ke ngoku siyothoba lamaqatha sihlale noba kupha iHighness uyabo eqomba nje ufuna uphola ke ngoku nenanasi buhamba nayo simfake iVory aphola abe grand alright mkhulu wami ndabulela mkhulu wami ndathemba kwande nalapho uthatha khona hayi nathi masifumane ifollowazi kwelethu icala beninzi abantu bafaka isipani babe grand alright kaphinde baphindele nje abangafanga i-TikTok uzathi Cloud Vibes Furniture na ku-Facebook izoba ngu-Cloud Vibes Furniture lapha eMthatha phi apha eMthatha eMthatha sifumaneka eBhongweni khona sawa eBhongweni ya ngapha kwa-Eskom alright ndabulela